eki ogwakakora eki fayiro yaheza kuba kurungi mutatinire gwisonga nyo bandebe batangunye kuza komesa Nimusiima bandebe batangunye ndiye nyuma ndiyo ninzo mukoro ninye ndiyo mukikorwa eki ninye ndiyo ningezo ngo bakome mutabanu wananga hato hendera fayiro yaguma empty nkoko ina mahuru rago umunda hatine kirimo hato muramuzi ayasomere biragiro bye akabisoma yagaruka za road development center yasoma buramuzi bwe hatuweka kwiza very smart mu office omuntu ebenungi nteyo rumwadera ngategirize fayiro muzerete nebimu investigating kakweza kureba bona ja ataha ni nyenda mu fayiro ya Adellah nyenda mu fayiro ya Ishe nyenda mu statement ya naka konka ko kwika harishe ishata akore bindi so ati ko kuba fayiro hatine kirumu hati the smart state Anthony aja tumusango kabire goguruho ukurigera complainant kunkatine bo kumwemera so mbwenu madamu Adellah ikibuzo cyawe cyo wabuza abona bo kuhambya kurondo ko bararwo mu kintu konka wa security kwasa kusupportinga kureka abantu bo bonkambagira kavuyo hati bari ni investigations kandi nabandi yo ni investigating tinkwiza kuhandika ebimutangambire nimpandike mungambire kandi nimbashaba cooperating nanye then nkahandika ebyo bintu nkabitwaro arukundiza arukunchira mbwenu ahari yecho yo nimba hamizangu obara disorganizing ro musango gwe gwa buri kikacona ngo musurukare ni wabirumu nkana bagambe najya mwana mu reporting amaneke ku reporting ahi wasanga umusurukare ngo ari mu uniform yuru wareba umusurukare no mangu hati cyaho reporting mu offices ze responsible kore wabe wagire ha police bakakubuzabuza abakuburabuze to kumanya DPC no hatigezo kumanya DPC ogendo mu kiko haza mbi nkanye no musangwanye bakubuzabuza umusobora DPC naza kweta fayiro naza kweta na yabikozero bamusobora konka eminunde mingi no sanga itutukurura tutakumanya fire no sanga iwiwe ko kugira uti nkaza ha police owagambire akacera ari aha patrol eze motoka zitu za police zumukureba enyingi nziba ziri ya patrol hazara abasurukara bo kwabaziro ha patrol nagenda rara mu patrol akasesa kiza agaruka akoraki agenda azumirume nabaza kumura haba kwarire nakorekera hatiwe nuwo wagambira umuntu ari yahumwire hatwa mwe no expecting ubuyambibu konka ko mu office ya OCCID hariho OCCID kura ba CID bona then kandi arona na CID hati ba CID mbasa kwikana 30 konka hari ko bakurura bona so mwe ogwe CID arukora musango kare yakubuzabuze yurunda mukama wawo bene wagambana nawo kara kubuzabuze ko wa DPC wari bitarwa mu ko RPC abo RPC no bya bitarwa twina ahaku itwe ekirungi kito mu uniform twine madara twine levels level ko banzare maza ya kabiri yare maza ya kashatu yare maza ya kabito wano mangu no gamba mazima abo ko ba wano biha ewuta wano wayirizo umuntu urukubiha ukangwayiri ukakwayiriza cyazo mu Rwanda wari yo numbeherera dera hatwo kweza kumbeherera washiko wa mukama wanje yaheza kureba kasanga birye bishuba hati niwe kana kwiha mu bwese gihe cyo kwikira police kare umuntu atakwenda ku attention abo kuwizire ne bishuba bikwizira umujyaga tari no kwarabishwe so kandi waba no biha ibishuba bamba ku advice y'ibishuba byoyine konka a kintu cya kidnapping icyo ningaruka ni kitera ho musumari abantu abampurikirize abukundeba ni interero musumari mu kintu cya kidnap nakuzawe ninke kora yende ngo gumize mu nane ogumutwe go kidnapping urukwenda sente then na nimwe aboku biha abantu ngo numbahemirumo aboku biha abantu ngo mbatwara heru mukahendera mu bibiri na nimwe no room yanyu eriyo ne koma abo kwatwiza kubyikiriza akwa umuzeguru yo ngukura kandi already twabirebire kandi turiyo ntubitera ho mbaze kandi wo mpurikirizi yo rukundeba niwe ninkusaba reka kuba excited nko bagambira ngo mu rugo wakoza kweza no gwa miliyoni 10 miliyoni 10 iwobire
hati miliyoni zikumi ugumubanza urebe nkana bagambira last time ugumubanza urebe ubwo ariyo nakugambira umuntu gwa miliyoni zikumi uwenu bamusasura zingahe weta kuzenda izo miliyoni zikumi we naba maybe atakwendeza abandi kugira ngo wankunda munongo kwesingo ko aruha kapa kanarebireho kandi intambura narakapa ko mushija katira harwigirwa kugira ngo we bari kunkunda munonga haziboke yanga we bari kunkunda munonga haziboke yanga so ubaba riyomba kufera nakweshengereza garuko muno mu senses zawe oyebuze Nimusiima ubwo ariyo nangambira kunkunda ubwo kwenda kunyirukangira we takugwenda yes karar committed mu UPDF akatahamba he umuntu bagira ngo ugataha cyorobi konko gasohora cugumire no nayenda kutahana intaha konko iyo no basa kucugumiza muko ko kine but obanzore nyokunda bende committed mu UPDF tinyine munyanyazi unkubasa kwerezo mu rumogo tinyine mu rumuna wanje unkubasa kwerezo mu rwa music miliyoni zikumi tinkuzendo mu kikacitu so yariyo nakuronda aza nagaraka kutera nesimu agaka kuronda adero rinkai yakufa adero rinkai tubasa ku meetinga aza nkurebere nariba ngo umuntu gubasa abo kwigambo byawe n'ibintu basa kutsavinga like that hata kwendeze miliyoni we tayine banyanya kare katugengwa akazarwa we nkatayine abaramu ninga tayine abantu baba muri hihabwa kina kurundi yo watakumanya so bantumwe ikintu eki security netandukanye iwe nico rukombe kerenzo nkana bagambire making aswa kureba ngo ateka henyigiye rw'ikisenge orwa corridor orwo mu muryango garukota ho gate ahanyigezo zono gakota heminyuru te hamagufuru then abandi no garuka ko kubanoye baso gakotika hona n'umukumi ejiona ni security yo kubanoye nkoko kubanoye teka hongu bataku breaking abakatware ibintu byawe garuka ogaruko yeteka ho kugira ngo urugendo rwo rundi yo ninzamu tubamfera ugezeho kureba ngo buri kimwe cyone kibakugambira watsharinga nito ibyo kwerinda ariho mwana ariho aruguto rwa katete abana hari hisomero nibasati izina ryaryo ryanyeba konkanikira kuvuga nabana baryo haza hari hekibira hatkunkubaninda abahemirunde minkira kwemera ngira ntabana mu mwizemba hereze lifti nureba kagenzi kako abana abo inakyo sense Nimusiima isomero no kugira ngo utana ryanye bizina no kana nketa kagenzi kako kati utazamu kati abota kumanya nuza muto kayawe umuntu go kubanza babiri bakabasitamire kagenzi kabo kiza kakakurira mukakatwara which was okay inakyo sense I appreciated to that school umuntu gwa kabiri bayangira kimwe umuntu gwa kashatu abana babuza ngo bishuwe nuwayenda gwatereze transo 9 so I like that kind ninkunda abana bechikankecho hati nkeri isomero inakyo sense nkanyiraganise okuza yo kutayira administration isomero aho kuba tubu nkabana kureka no kwigisubwa kwabo ukurgomba ziri hamwe na nayisomero bwenu abasomeza bari aha abantu abine companies mugezeho kugumana umuganira na nabantu banyu bareke babe conscious mu bintu bya security bareke kutwarwa nk'abantu abatarasomere twirira kwendera ni nyenda ngo ugira ubugambo wasigira omuntu ari ya Sky TV obugambo obunako basa kusigira Sky TV echo kubanza ninza kwebaza management ya Sky TV okumperezo mu gishagumaniza ni nganira ni mwabo kundeba ahansonga za security abo kuba ugomuramwa rwa kabiri kandi ni pamya ngo kunkuba ninyiza ibitukuganira nogire cyuwihamu na matano wagateka mu bitwo nkano je biwareba waza kugire cyuwihamu nogire cyuwihamu so mazima Nimusiima nishabango kisibo kitaka stage twantu kigizuka mu gisabire Sky TV yongere okugira amani then iwo muntu rukundeba kandi umpurikirize nishabangu nko kutwaganira kubantu tuganira mu nsonga za security reka kukitwara nk'ikintu kitine mugaso abo kuba security ahetari
se iyo to kudevelopinga n'ibyo ryo nokora tubikubire mbibaho kandi na buri kimwe cyone cyo ryo nokora nchetaga security numukutambura kwawe nkwitaga security y'amagara gawe so mwene ofe yo munonga kureba ngo ekintu cyona ekitatambura kurungi ekintu cyona ecyuwareba kitari mu buryo bwaco bwa burizo so nchibanchoreka ngo nichibanchenda amateka so icyanchenda amateka gezaho kumanyisa abicu kwataho no basa kutamanyisa mu surukare mu uniform y'amahe basa kutamanyisa mu polisi mu uniform ya polisi basa kutamanyisa RDC diso nabandi kunkamanyisa cyamaniro si wangu gezaho umanyise abantu abakusavinga babine chance yo kusavinga kugamba ni twibarizoba nka Madam Adellah naganira na Nimu almost every day na naganira so muhikeho nabona abasaka ba point abo kwa nako kujumuganira namanya ho kugiteka nabebembezi babucika cona uburyo mwebembezi sorongazi bakutera karuru bane kibina cya nigina obane kibina cya bikoye kuzoba numweziki nabeshengereza jiri hanga ryawe aha mutuma gwawe kundi hanga ryawe kandi okwiza kundi hanga ryawe wabutakufa security yawe wotakufa abantu ahamagara gabantu n'ibintu byabo abakuterira kantu ururevo yona obane boda stage bakwira karuko kuba cyamanu wa boda so jezo kurikiriza insonga za bagenzi babo then haza na news reporting bomba baza kutabasa kunkiwe jezo reporting so point eji ni shaba urumwebembezi wena wa mukikacona ubano wa boda ubano wa taxi onkoryo mwembeza ta stage ejo jeza ho kumanya kurebe kinde kitakutambura kurungi jeza ho kumanya abantu abo kubareta mwakavuyo ahabo kubano rugambo na runo rwita abantu mukana kigambiro Madam Adellah kana kizinga n'urugambo na runo koraki na runo rwita so zuhurikiza nsonga za bagenzi bawe reporting konke myanye rigo RDC's office station ya UPDF kuri hihi police station kuri hihi DPC OCSID RISO GISO nabandi nabe chamanero si wantinguza kumwebwa ati president w'Itreka so nimbasha bangu ensonga abono barigo abi authorities zikumanya kandi zitukora na bito wasecurity webale mnonga nyana nkusime mnonga kugira ngo no fayo oijaha tubase kuganira niwe kandi nogundo murundi ogumoije nimpamyango mutakwa na River Sky TV aine kintu cyakwegamo yabali meja Nimusiima remijuma kandi nabandi Adellah orishaba likitwe tumureho Edwin akoraje aije omushahe yakashatu otaruga Sky TV